Duond bura mar Democratic Action Party of Kenya DAP-K oyiero Eugene Wamalwa kaka jalo mabiro laro komtend piny Kenya gotiko mar DAP-K yiero maduong' ma higa 2027. Wamalwa omedo seyo sirikand William Ruto mowacho ni odhuro ting' mapek ne jopiny e chenro mag osuru. Kagisingo mar keto tesre piny owacho mar Ruto, jotelo mag DAP-K wacho ni gin e riwruok mar Azimio la Umoja ma obadho mar William Ruto ok bi makogi. Wale mmekuwa mkiniunga mkono kama kiongozi wa chama, tafadhali tubadilishe hiyo support ambayo mmekuwa mninipatia Mheshimiwa Eugene Wamalwa ili aweze kuongoza chama chetu. Tumsaidie 2027 akuwe kwa ballot kama presidential candidate wa chama chetu. Na kila chama inatafuta hapo tu. Hakuna chama inaundwa ikae bure bila kutafuta uongozi. And that's one of the things that actually drove me into accepting, because Eugene wants to move on to that high office. Lazima tumunge mkono. Tutatoka bila uoga. It is now time ya kusema hapana, ya kumwambia watu wa Kenya kwanza mahali nchi imefika. Yale tunaona katika Kenya, ile wa Kenya wanapitia sasa, hesabu yote hiyo sala haitasaidia. Hiyo maombi haiwezi kusaidia.